Panlalawigan member, Honorable R.V. Bardoni, to be paired with Madam Loida Apostol. Kuratsa, Maestro. Legislator of the Province of Eastern Samar, Honorable R.V. Bardoni, nga pinadisa ni Madam Loida Apostol. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, ihatag ko naman na iyo sa pang aminudo of Kinapundan Eastern Samar, Judge Rafi Asibias, and Madam Luz Oprayasa person. Maestro, take it away.
aton hinigugma nga Mayor Hanbong Tuhan Kinapundan, Judge Rafi Asibias, also running for Governor for the province of Eastern Samar. Salamat, Judge. Sugod man gihapon na naging kapanis, balikbayan from Hawaii, Madam Luz Opriasa Pearson. Thank you very much. Ano, parang na kita pagkakarayapan, ano? Parang na-enjoy nila kita itong Koronatsya. from the municipality of Giwan atong gipadara como magugalaod ang 2nd District, representing the 2nd District of Eastern Samar, Honorable Nisty Cablao, pinadisan ni Madam Vivian Bardinas.
Thank you so much, Honorable Kagawad Jaime Pagilanan. Sugod man na imo mabaysay nga mabagsik nga kapartner in Correction, Madam Brenda Manchica. Thank you so much. President, ex-official member ng Sangguniang Bayan ng Salcedo, Honorable Lori Padulio, and our representative como board member ng 2nd District of Eastern Samar, Honorable Cristil Yadao. Thank you so much sa iyo pagsayaw, Hana Minudo. Yan na naman, sa pangahaw nga Minudo, nga sasayawan ni Honorable
municipal legislators, Sangguniang Bayan Member Honorable Cesario Cagascas na pinadisan ni Madam Leonela Ranilli. Salamat haniyo pagsayaw. So at this point, ladies and gentlemen, ihatag ko ang atong magturukan.
so much sa iyong pagsayaw. Hinkuratsa number. Okay, yan na naman, mga sanggayan. Yatag ko ay umahaw pagbalik, pagsayaw. Anak Iyan, makiangayon yung kapitan, han Barangay Kagaot Honorable Sandro Makapanas Abrugar, nga pinadisan ni Madam Rosemary Maye de los Santos. Pareho inira kandidato hin pagkasangguniang bayan member ito naton Bongto Hit Salcedo. Okay.
Mr. Roberto Lakbayin, and our three-termer Sangguniang Bayan member, Honorable Flora T. Badanoy. Nga nag-uog karaw yan na yung pagka-Vice Mayor. Sangguniang Bayan member Jaime Morales and Madam Jean Makasa Sumuok, salamat kaniya pagsayaw. Sa pangahong na minuto, nasasayawan na naton matanon nga mapawala. Lahang samar, ulo ka parte, may histi, ug norte.
sunan manan matuginaw upuging hapon ang sumaraga Santa Margarita Santa Rita daram San Jorge ugan Almagro gandara tagapulang Santo Niño pagsalhan ng hinabangan sugat man tungtuhan San Sebastian islahan sa mga kunatauhan tuna nga matamis pagpuyan Western Samar Kapalugang Kalbiga para na sugan manang inabagdaw Talalura tarang ng marabot na sa yugang Bilyarial Sa Lusidibuan yung yamong sugan manang matuginaw Upugi hapon ang sumaraga Santa Margarita Santa Rita daram San Jorge Honorable Kagawad Jaime Pagilanan, sugad man na aton 4-piece party list municipal coordinator nga also nag-uog karaw nga hawin pagkasangguniang bayan member Madam Susan Sumuok. Thank you so much.
atong hinigumbang nga Vice Mayor kanbong duha sa Sedo, Honorable Maricris Duran Familiar, and to your partner Kagawad Rodolfo Ofanda, thank you so much. One more. Thank you so much, Sir Feliz Kabugawan Reyes and Madam Alicia Arsenio haniyo pagsayaw ni Aminodo. And now, another Aminodo number.
Professor han ESO Main Campus at Borongan, Engineer Dodi Bongo, and also to your partner, Sangguniang Bayan Member Honorable Rosie Palconiti, damong salamat han iyo pagsayaw. Yan na naman. Usa nga natin doon kung mo magiging usa ng mga pag-leader itong Salcedo, Sir King Kabaligan Palit, na pinalisa ni Madam Zinaida Bautista. Damang salamat ng iyong pagsayaw hin Coracha.
Ningangalimot ako, may apology to acknowledge sa nato nga bisita. Thank you so much, Engineer Michael Ador and Honorable po ng Barangay Belyohan Hagnaya. Yan na naman, ladies and gentlemen. Allow me to give this time, this microphone, dahan naton representative, naton
much, Sir Arnold Machika and Madam Merlin Ubaldo Haniyang Pagsayaw. Okay, at this point, ladies and gentlemen, tawagan ko yung pagsayaw. Civil Registrar and now on his first term as Sangguniang Bayan member, Honorable Bruno Padulio. And to your partner, thank you so much. Mga kasanggayan, ako ang gihapon. At tukar nga ang minudo, mau sa imaga, hala kong iginado, ng guru-guru, hala kong mga tinutulog, narahagado ba, upuhan ka ahon, di na nakatuka, habot nga ang sayawan, kami gula permi, ang gilip-kikini.
Yan na naman ako. Natigaw pahilang waray-waray ang tapo pagrayang magkamo ala ang babay sayaw ikusa malo
Venancio Kiza. Sugod man niya gigapadis, Madam Arcinia Arsenio. Ani po sayaw han Aminodo. And ladies and gentlemen, mga Sir Jerry Machika. Sugod man nimo gyud kapapadis sa nato na rambling nga kagawad from Barangay San Miguel, Hernani Eastern Samar, Honorable Susan Cadampog Norte. Salamat aniyo pagsayaw. Another
Madam Carmelita Sumuok Sumayo, daliging kapanis ni Kagawan. Damang salamat, haniyo pagsayaw. Ngayon na, akong gihapon gina-acknowledge ang presensya ng sa membro han
sinisiring nga small but terrible. Thank you so much, Sir Alfredo Daginod and Ma'am Ginia Machika. Kaniyo pagsayaw hin mapangsik nga kurat sa number. Okay? Asyat lirik-lirik lugi.